أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Hamdi kirama uzvišime gospodare Allaha azza wa jalla ko prvo thanso stvori amen. Palo ovako din islamu puti amen. Jetunka imani ko kalbi mu klamenjem. Hamdile kera ko bare blagodat ja ni'ameti ako ladinge amen. Salavatem selami biçalaji kamaroman u peygamberi o Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Lesiri familija, ehli beyti, leseram Allah kula sinemanije, takvalije o ashabija i samo mušakula kad trudinen peđi ko sudnjom diveki praksatanen o Kur'ani emu suneti jiko jomul qiyameta Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu kalamin kodini. Znači, men počmijam lafite kera taro Nuh alaihi salam. Kerjam znači kao Nuh alaihi salam pire narodo enjaše lupinda bešvikija. Enjaše lupinda beš lejlem wa nahara. Dive hemrakate. Svako dive. Znači, dva vikiba pire narodo tirinen preko Allaha azza wa jalla ne jedrom ko kurko, ne jedrom ko maseko, ne enjaše lupinda beš cela hem dive hemrat subhanallah. Celo piro hayati, piro životo uložija ko vikiba pire narodo. Ama saodova uzalo, saodova trud ko uložija, ko kraju znači pomingjam kaj se bud harima nušao da zbingebi. Negde bešela znači taro bižđi ko saram da manuša taro lesoro narodo side mu'minja. Kola veruje ko Allah jem le prihvati sam peygamberi. A okolo ores znači uglavnom sine manuša i nađije, kibrđije. Hem znači bilenle sar ko keliba majtapi. Lesля bilenle ki haygara. Hem ko zongodo Nuh alaihi salam butilen sar kergialen ko Allahi vikija olača kad obor but o granice nad havge kajlele znači pirenaja hemamo kanat šivge ne bili lete šunen. Ko zongod vikijalen ola podur lestar gele. Čak bi pošeru učaren. Nam angle znači ništo lestar tešunen. Pa palo sa kao Nuh alaihi salam še našla te izdržini pa dova kergja protiv piro narodu. Ojedno kergja kao dja dova Nuh alaihi salam su kerala protiv piro narodu. Subhanallah, u stvari ta ni dova talo rahmeti primalo piro narodu. So se talo rahmeti, ki dova keda Allah to jest ova keda Allah zakona, ja Allah, mamuk nije ke kafire više uprale pufte živine. Kogod si kafir uništine. Ko prvo dikiba kaja dova dikola hali grubo. No međutim, a kaja ta ni dova, ujedno dova rahmete si premalo lesoro narodu. Jer ako bi od ova naroda čula pobuter ki pufte živini, pa da pobuter gunahi bi keral, hem pobuter ko kufurem, ko širk bi ovel, a s tim bi kazna bar ovel. Pa kaja dova uvela, znači dova rahmete si. Pa tega nikada više resoro narodu na kavi sao granice. O Allah i tega ni naredini enulhase te kerel lađa ili brodo ki sred pustinja. Pa tega ni irini o Nuh alaihi salame pučela je Allahe Rabbi sar te keral me od ja lađa, sostar la te keral la nevi ki sred pustinja. Pa Allah azza wa jalla olesi kavi kaj isije posebno vrsta kaš hem latelel olate sehini od lakašte barjovel, pa kasnije od lakašte kabajrol o Nuh alaihi salam znači telel hemlete činel, pa taro do lakaš tek onda znači elađa te počminite gradinel. Omanušan ili na kenu zileste, ili su narodu ema kerena. Ma beso ako su desini penu hoja. Prvo vikjamen ko piro dini, naredjamen gešukar, suprostaviape ko amare obredija, ko amare ibadetija, a kanapna saudova mukla,
hem počinjate bavini pe stolarstvo, to je stolari. Jer m-am jucat cu bavina pe caștea cu doua vreme, tega e stolaria. M-am jucat cu diepele soru narodu. M-am sulovia, enia și lupin da perșfichiamen, dar o egrom sau doua muclea până o lupesc stolari. Pa biavene se ola, hem idale bilenle komariba mai tapne, znači te kelem pe schelea haigara, pa čak džiko diamera, sar so saj pe lambere u glavno narodu lengoro vakergija, pa elile se vakergije kao Nuh alaihi salam tamo demek dilino. Pa Allah azza wa jalla vaker ki suratul Hud, 3 ajeti bima hemov gradinga elađa, a kada bluzaleste na kem, Allah šerutneo glavešino, glavna tarulesoro narodu, on bi maren lev se muj. Len lev bi znači ki haigara, hem bi asanne se. Pa obi vakiri, pa ako bi tumen maren muj amenge, puna ka mara muj ilamen tumenge. Agyar sa so tumen maren a muj amenge. Hem te konda puna ka džanem čači pase, kas ka džikeri lađutnih kazna, hem koji ki večno muka kao. Znači, ola marena lese mui povirinenge. Ka o vremile amen ka mara tumenge mui, sar tumen su marena menge mui. Ama ka diken, ka u momenti keda, znači, ka džanen, kas ka džikeri lađutnih kazna, hem koji kao ki večno patnja. Pa u narodu lesoro beršenca, znači, čudinjape, empučljape, soja kalema nušeja. So se uopšte brodo lađa kerela ki puvko te na ne ni trunka more. Ni trunka more na ne, niti panjek len reka. Nisa ih veza je puvna i nela panje, a ovo puna ki sred pustinja lađa kerela. Jer ja puvine, puvko te znači najbutine planine, hem najbut normalno pustinja. Odjavanje je puvano koja u Nuh alaihi salam živingja. Pa Allah vakergije sar vakeru Allah azza wa jalla lengoru vakeriba ki suratul Qamer enjatu ajeti hemo Allah vakergije dilino. Hemo Nuh tano znači sar odbimo. Abo Allah azza wa jalla objavine Nuhase kao velim kada singovela jek znaku ili pa i šareti. Kad ka pojavini pe ili kad ka desini pe od ova znako, tega ni puna vreme i tano o Nuh, hemo kula olea soveruinena, te kuven ko brodu. Znači, Allah je zađer objavingali se puna ja Nuh, kad desini pe znaku, kao veliki šareti, kad desini pe odova, kad primetine odova znako, tega ni tu, a hemo kula tuja soveruinen, kuven znači kilađa, kuven ko brodu. A o znako si ne, kada tari pečka, ko tarneri tablola jag, ona kad i keso i klola pani, od ovako otuke i šareti, kaj e kazna enezka počmini. Znači, Allah je zaođer objavim ja jedno hosa jari. Pa ono hađi kad ja o znaku i šareti, kada od ovaka desingela, pa celo vreme pratimila sino dija peć, ko tar jag tablola. Pažljivo diklajma džikerja, keda upani latarka počmini ti klobel. Pa kada više diklao i šareti o znaku Nuh alaihi salam, lelate si gjari prema lokola so veruinge olea barabar. Ema kergalinge, kuven ki lađa si gjarenano brodo aren. A o manušalenge oro narodu, ki strana bešle molen diklene ma kerge, Puna be soja kalențar puna, dar o la dilindile, go gjatar niklile, so sa gyar pona shinerape, ko brodo huena ki sred pustinja. Tegani onu alaihi salam kuela ni lađa, a kuela olea barabar o mu'minja. Pa o Allahi nadahnini, saje životinjen, taro svakojek vrsta, ko pari, muršem džuvli, hem ola ani lađa te kuven. Pa kada kujemo životinje, hem okola sove ruinena zajedno jednog hoja, savore ke dingepeneli, ko brodo, tega na Allah azza wa jalla objasnila kja situacija ki suratul Hud, ko sarandu jekto ajeti. Hem ova kedja
o Allahe Azza wa Jelle. Kuhen anilađa, ko brodo, koja nav e Allaheso. Pa keda amari naredba ali, hemopani tari površina je povjakiri počmija, te i klov, amen vakerjam. Znači, kuhen tumen kilađa, pa Allah i naredini opani te i klov. Kuhen kilađa, a talo svakojeg životinja kojeg pari, o evladi pironili, osim okola, ka se sine, ka star lafi sine. Hem njektaru lese rečave, neverniko zorizo sine. Znači, Allah je zađe se naredija, kuv kilađa, tu je okola su vervineno, hem taro svakojeg životinja kojeg pari ka kuvel, a hem tiro evladi. Osim penela okola, kastar već lafi sine. To jest, kastar lafi sine, Allah je azza wa jalla ga te pomini, kaj jek, taro lese rečave, lena veruinja, osine zoizu taro nevernikija. I onda Allah je azza wa jalla osim okola, kastar lafi sine, su Allah je azza wa jalla već anglav, pominjali se rečave, koja neverniko sine. Pa Allah je azza wa jalla, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ Amen pravdjam okapije tari havaj, hem obršin počmija budzorale tari havaj teđal. Hem ona, naka je obršin, naka je opani, samo tari havaj pelo nateljalo, nego opani lela, hem tari puv znači tiklo. Pa pani sine uprav tari havaj, a pani sine teladam tari puv, subhanallah. Allah je zaođeli ki suratul Qamar, ameno kapije tari havaj pravjam, hemo pani neprestavlo gelo, a kerjam da tari puv izvorija teđan, te thavden. Pa opanja sastajin gepe penela, sar odredimo sine, subhanallah. Pani džalu prav, opani klola telaldan. Pa sađi ko te opanjana sastavin gepe, subhanallah, opanina čilo teđan. A baš onuh, hemo umija Allah azza wa jalla, awale, amen, igargjam le, tarokola phala sagradime. To jest Allah phala ili kašta, sov sagradija je lađa, ole Allah azza wa jalla piravjale uprav opani. A one vernikija, ola garavgir pe kopire kera. Pa kad počmio kera te poplavinem, ova počmije demek upravo krovo tu ukljen. Pa kada više opani lega te bajrovel, neklikaj na ne teđav, ova lelete našen ko bregija. Nenima, ker jamo Nuh alaihi salam živja kijek puv koja sine pustinja, hem herdi bregija planine. Pa ono narodo počmija znači svako jek ko brego negde teđav. Allah je zlođer objasnio gdje situacija je penela, a ovo je oren piravljaren sartalasija bare ko borobregija. Emanušen znači zem sa živo svara kisalam dolezne, znači len piravljaren subhanallah talasija ko bor bare odla bregija len gere sosinem eno planine. Dobro znači učeste o nivo taro pa ni barilo se normalno. Pa ni džala tari havajem, pa ni klola tari puv. Pa o talasije pa njesoro sine uče ili baro, ko bor lengere bregijemo planine bare sine. Pa manuša znači lede sa ostrane te našem, te vikinen, a normalno je te tasloven. Allah esiri kazna ali palo hiljada berso ola enuho alaihi salam muj marge. Znači, palo hiljada berž, polaso je pejgambere provocirije, izazvinge, dirinole kerge, razalafjale seva kerge, kazne Allahe siri henez reslaneli. O Allahi spasija, kurtalingea hayvanen, a potopija manušen kola kileste na verunge. Hayvanen životinjeno Allahi kurtalingea spasingea, ama o manuša kolo od binge pokorna Allah se toven, oleno Allah azza wa jalla tali puv na šagja.
Pa o Nuh a.s. ko akava momentija, dok akava prizor de sinjovela, olaki lađa upravo paniđala, o manuša našenata rosa strane, ko bregija, panika, vike, pište, neko ta slola merela, teganjo Nuh a.s. ko akava momentija dela pegodi ko piro evladi ko avikini pe jama. Pa počminite rodelle maškar ko mu'minja. Pa počminite rodelle ko brodo, neli. Pa di kjela primetini kao maškar lendena ne. Pa onda li grini pošero telem di kjela kota slova ko na tena ne o maškaro lende. Pa onda rodela di kjela ko na šla, ko spingja ko brego tu ukleo. Pa onda Allah je zaođeva keriki suratul Nuh, saramo dujto ajeti puma, a duraldan o Nuh dikla pirečave, ema kerga. To jest, o levi kinga duraldan, o evlad kuv amencar, a mao ečafirencar. Se o Nuh a.s. ki peste mislija, šaj sine mu'mini, šaj sine lektunka imani ko piro kalbi, ama ša dva imani ov garavgjana, si kavgjali, namothovgjali. Pa onda ovdje duraldan ke na primetingjali rate vikine, hajde ava mencar, kuvko brodo, kurtalintu, spasitu, a malo je kjafirenca. Pa onda Irin se očavo, leso remenela, meka durjavili kacidama, konesavo brego, ko amantaro panika zaštitinem ka rakem ka spasini. To je smisljake ko uklevku da je najbar u bregu, najbar i planina, je puno planina ka lođi ko teme ka spasinama. Pa Irin se onuhem enela. A dive, niko tar Allah esiri kazna araklona ka vel, osim enela okova ka se ov po rahmeti ka mukla. Znači avdije e kazna muklili, hem araklo vatana ka ov niko osim ka se Allah i po rahmeti ka mukla. Pa onuh dok je lađa džala, dok Allah je lađa piravi, upravo pani, ov pirečave duraldan pratini, hem celo vreme ne vikini. Ama kao je vladi nesoru na marini, na piravi gajla, nego znači ovdje da nije ti sile tu kleopeske ko brego, hem demek te spasine upeneli. I sad ja Nuh a.s. duraldan ledi kelem pratini, sa džiko te više opanile na nakavja. O nivoje panje so neprestalno uštela, neprestalno bajrola. Ola ako sam god u klemko brege, ako sam god ola učeke oven, o nivoje panje so barilo hemolen na kavjam. Pa Nuh a.s. ovela tužno, sasvim normalno, ipak lafi kerala petarole soroje vladi, a modelitani Allah je sebi odredba. Hemnane zauzimanje nika se, kogod ko Allah na verinja, pa čak ni dese rečave se, samo kaj tamo Nuh pejgamber, do vezana ne. Pa je tamo je opšto pravilo. Allah se kazna ke da velo, sarijen ka stari, koko Allah na verinja. Pa makar o insani tolo pejgamberi, a ki familija tolo lesoro je vladi. Od vas o pejgamberi naka spasine čave lesere, ko ako Allah na verinja. Pa je tamo pravilo. Saramen da mena dizjamen manuša, ka so papo hađija, a ovo olimpeske dunjalučko životo te uživini, harami sa ostran, onda ke pučali se ja muslimani, ale so kera lafi pa mo papo hađija, mo papo 73. ko hađ gelo. Mo papo ko hađke gelo, nije kronat gelo. To papo feske pese, ama to tuki. Slična situacija. O Nuh pejgamberi, a je vladio maksimi nesoro čafiri. A modla su odad pejgamberi na kerela te spasine čave koja na verini ko Allah. Te razumijamo. Niko nikad se nakašajte za uzmini pe ke kerela pe lafi taro nepokornost te neposlušnost Allah ese. A balakava, o mu'minja kola je muhoja sine, Allah je zahvalin ge, hamdi le kerge, baba kerge, hamdi Allah ese,
koja spasiamen kurtalinjamen taro narodu koja na veruini. To je stavo čafirijanin. Pa laj plamen, kada opani poplavingja sa, plamen tu men ti lađa kiravgjam. Znači, baš on minja, kada ona pelafi. Pa u brodu kalaljen ljudja lađa, a čolo upravo kopani, negde pluna pet dive senca od asine, neko bor dive, neko bor masekija. Opani pluna celo zemaljsko kugla u čađa. Celo dunja panisine. Allah i džanova najšuka, ko bor znači Allah, uprav kilađa, ko brodo, sine. Ama ki puv, niko naći lođiv do, osim onu halisena, hema kala neko bor manuša, kola veruje ko Allah. Hemo dolaha je vanja so ko brodo kugje, subhanallah. Niko aver dživdo nasine. Niko dživdo nasine. Osim Allah. Pa onu hali selam računi pe sardito datar u čovečanstvu. So se kasnije lestar počminena o manuša te razmnožinen pe palo duito putineli. Pa palo su Allah neko bor vreme i nu prav kilađa ko more o Nuh ilinem počmini dova ko Allah te čera. Rabbi Allah mirohe vladi. Znači ona bi srela perečaj sa susida, mal svakojeg roditelji. Sogote desini pe oktam ipak lesovo čavoleni. Pa je lo Nuh ali sam te vakeri Rabbi miro evladi, miro čavo. Ama buna tiro dindo lafi, tiro obećanje, oftano čači pa hako istina nili. Pa Allah i lesi rani, o Nuh, omna ne tiro je vladi, se obkerela nešto so šukarna ne. Onda lese mamolin ma, baš i nešto so tu nađane. Hem savetu i navatut, džahili neznalica, Mateove. Pa tega na onu hirini hem oprost taropiro gospodari rodela, hem utočište nestar, baš i dova koja lese kergja. Pa kergja Rabbi, tu ke me utočište ki tu te mangavem rodal, više tuta nikad mate molinav, baš i nešto su menađanav. Pa ako tu majno oprostinem, ti to rahmetina muke, ako kao na šaldo. So desini pe, pa lek odredimo vreme, onuh bičali gulube, te kružini tali kuv, te dikel dali opani o nivoje pa njeso lelate perel te smanini peneli. Pa mukela je gulube te letini, pa lek vreme o gulubi irani, pa onuh lea starim primetini le se repre panajtane panjale. Pa razumino Nuh a.s. Ka je o nivo talo pa ni pana na pelu. Pa gare, pa uvijek vreme pale kerolo Nuh a.s. Pale ole bičali te kružini, pa kada u gulubi rini primetini, znači trago kole se repre, kaj opani panda ote. Pa uvijek odredimo vreme pale ka bičali u Nuhe gulube. Pa palo su kaj rino u gulubi, primetini onu halil selam kole se repre sar tarokaš sar mrsno masline sine nešto. Pa razumino onu halil selam kaj o nivo taropanine late smaninel pem teperel. Pa palo ne samo vreme kad bi čaldja pale me gulube, o gulubi koga već i risalilo, primetingja kole se repre čip. Em razumingja kaj ephu već di čola opani više pelo otejtano kopnu. Pa akero Allah azzawajal ki suratu Nuh sarandu štarto ajeti hem sineva kerdo ephu vjake nakav tiropani a tu o havaj čilav prestanin pa opanite gani cidinjape. A je lađa je nuhosiri a čilik je planina koja vikinipe el-đudi. Znači planina čili. Allah je zaođer naredija havajake te činavio bršin, pujake naredingja te narkavio dova pani,
a je lađa, a čiliki planina koja vikini pe El Džudiji. A kaja planina El Džudiji, tano je brego ano Irak. Pa tega ni sine dur neka ovel o narodo neverničko, ko nam gledal ko Allah zađele te vebrini. Pa tega ni paljava kera nikota u manuša, osim o Nuh, minja ki puna sine. Pa akala odujto drom, počminena te nastaninen, to jest ta čom te živinen ki puv, hem te pheremla imanea, hem pokoriba ko Allahi azza wa jelle. Soja ka te specifično, kaj maškar ko akala mu'minja su sine, amin pominja, naverminja eronni taro Nuh alaihi salam, hem yek taro lesere čave. Abo res čave su sine no Nuh, verminje, hem Allah lea zajedno kurge. A pema pe palo so Allah više odujto puti uljena ki puv, o Nuh, hem lesere vladija. Samo olendar počminio potomstvo, te razmnožinen pe umanuša. Dok okolaja vera narodo so sine, o mu'minja, kola je Nuhoja verunge, na inenem potomstvu. Niko, znači Allah dinga, niko te novelle potomstvo, osim o Nuh, hem ne se rečave. Pa lendar počminio dujto puti, znači o čovečanstvo, neli. Pa tega ne Allahi vakir je Nuhose, hem sine vakir do, o Nuh, znači suretul Hud, sarandu oftoto ajeti, sine vakir do ajari. Qile ja Nuhu ihbitu biselami. O Nuh penala tu huli, neri tari lađa, selamea, bereketea, znači neko premalo tute deni. O selam bereketi premalo tute neko vel, hem huli tari lađa. Pa od ova o Nuh alaihi salam nastavini ki puv te si kavje manušen od dini. Ama saro berša gele, sad su i sile piroza vršetko, pa jarehem enu hose avela li soro kraju, avela li se omeriba. Pa tega no Nuh, kedala pirečaven, hem je kese lendarova kedi pula, keda bi eftahavaja, hem eftapuvja, oven komizani, ko taso ki ekstrana, a ki dujto strana, ta rodova taso, vaga, mizani, olafi la ilaha illallah. Penala olafi la ilaha illallah bi ovel popharo taro eftahavaya hem eftapuvya. To jest mangela te vakelle se fa'alen. Can kaj na ne javer devel osim ko Allah azza wa jel. Maketa vidno je emisija od cilj taro sao pejgamberja. So su Allah bičalje pejgamberen ki dunja. Emanušente vi kinenen presikaven kaj na ne javer devel osim Allah azza wa jel. Hem na ne devela kola šajte aven barabare Allah azza wa jel. Ola lengere božanstvija, kipija, sosine. Onda svako pani perel. Znači mangel te penele se me dunja kanak hava. Ama ki tumende ja čola, tumen su se mire vladija, Allah pi Allah esoro te bajaren. Hema ketan je misija o cilji taro sao pejgamberija. Hema kale la fija, la ilaha illallah, sao pejgamberija počminena piri misija, a kvajtano ujedno hema la fi kolea, sao pejgamberija ki dunja, završenena piri misija. Kvajtano la fi, la ilaha illallah, na ne javer devel, osim Allahi azza wa jel. Pa akalja završinaja kratko keriba la fi taro Nuh alaihi salam,